rwirigiro bwakwa ntuku yaku ya Jumamosi ni agirite na inguko gwatoge ni kirinte tochietu cherutha mugwanja na rwere tariki 10 mweri jwenana mwaka ni jwa 2024 mbeta Maureen Kinya tukiambiriria nteto iji ni ati akariba ntura ya karinde ni award ni akiago ni bachumirite na kwithondekera ndagacha bari mubongwa aria baugite na ndi bethiritwe bakiuthurania mbecha cha kwithondekera ndagacha iji bakiuga guti uguni bethiritwe bakiona kumania na MCA wao kugwatanira na ngavana Kawira Mwangaza kagitene ukawa karibaba ni bongerete na kuria Rais Ruto kagitene gaka atikethwa agitonyerera kwebererwa kwa ngavana Kawira ndeni ya kaunti ya Meru nonto ba otue nande tukwenjanjira tukuthukira ku na arua ni ndagacha tugwaka na arua gaturi aja kuthithia ndagacha yetu no twatiganirirwe ni atongeria betu twanjirite na MCA kiambi ngaroni ibatutiganiririe kuma tukumuthura tutamuona na aja twairiria twira itwarire mburi mwankana ndi utigintu atuthithiria bukejotega thaiji ndagacha eje tugwaka ne materebusi turitenie mbesa anja kwanja mbesa iri bati kwithikithomithiana icio tutumira nande barabara ne MCA tomba kugwatana kenda tomba gwitango gitiru rumwe na ndi twatega tuona itubatere kuthondeka ndagacheje kenda ana betu bomba kuma rongo ruru beta skuru be safe na bange ba rongo ruru beta chukuru ya mpindi be safe tukuthura mweshimiwa kiambi na tutigire arauga naja twitu tamwere kura tona twitwingwa kajauga nke mumiro gwiko kaicho na mugongo kongwa togwa twicho ne mugongo twingwa twathondeka ndagacha twari manjira so nani narwa tukwijite kuthirekeria ndagacha eje no ntunu bukuona kinya bwingwa ndagacha ira tureta ira mbere uri ekari togwa twake injeru twathurania mbecha tugetagia muntu nja kwanja tomba ku coordinate twathurania mbecha tomba kwa kandagacha ni tugwaka thaiji ni untu bwa kwithira thina ira turite ni nene muno na ni tumite twaka no tukinyana betu ibetirite aja na bathatu na roje roje roro iroje ruimba muno rukagarira kinyana aja mbuga mukariorore na aria hapo Nairobi na gutagera kona kwina mpempe ire withini naja na kuona mpempe ire naja na itiona kinya kwa kumira kinya barabara tuteo muntu kinya keja gukwa area eje bado tutumaira gatanda ga chalisha na rira tukamatete na mwiri twetha twinoga muno atwiroga twakira njira ara manda mune ciatigirite no atwakire turatwiroga twikira ndagacha mwechi mwana twira mbecha irio ina ciatere kacha orere MC acha orere kwa wito kwenda mbecha cietu wature wina mbecha ijo turikane ucoke na ngiore tare ndio na kwa gwonka nyontore njo tutaikire mwecimiwa tutena manto jangi so kiuria giakwa igiki ndoria mwecimiwa Kiambi na kuna ritu akwete kura tutikumama utuko tuguchwagaira kura inawa urire no tutere twaguchwa thimu cietu tijukagia twakuringira thimu oikamteja twakuringira thimu ukarega ku receive tuirio tukuria mweshimiwa inawa urire ukaja gutwika utija gututethia mweshimiwa batwe tutina ngwataniro na ugwe na itukuga batwe mwankira thai nandi tutija kuguchwa kairi wendoke yo tuchwa lakini wabanga gwitwo tuchwa mweshimiwa no ngawijo tuchwe na njira kana wijo tuchwe na ndagache jo twakire kenda tumba kumiri ntobie tubwega bati tugeta na kauri kamwe toga batwe muntu wa siringi egana agata kanya kwina makiago wandi bati turenda maendeleo na ukeja kwithira ugote kwenda maendeleo urenda guturetera siringi egana karana ryo gwaku bati tugaicugurikira twingwa onderua Kawira watweka ati kwenda kwatanira na MCA kiana ndarase ya kwaja kiama kia ipeo president ukaingiria governor onekana ena gitumi gya kwingwa nengwe kuonekana atena gitumi nachoke kwa president agatonyera gisiasa narekane na jumbe na senators bajukie manto jara bareteri bathome bonethera governor na unete sheria etha na unete aende nyumbani ethera tunete achoke itira nto bango ge manto ja senate ondenda kuga gokeja gotweka gote matunda tokona kuma ge Kiambi kwa kinyangina atena matunda nonkeria mwana na nyirere kwa batu atokonyamara gokeja gotweka nya county no ndisobo nendo sobo anto bone ngoge baraba koma kulitira wana inchi ngoge
Nawe mutetheria wa ugima bwa mwiri maturene niwe Susan Muthoni nethiritwe agitara aciari amwe na kinya arimo gutigirira anabari baria bagwatia iu kurio gutigirira ni bagwita ndene ya masibitari nikenda kwamukira utungata bubone kumania na anababa inge baria bagwatitie iu kurio kwithirwa bategwita ndene ya clinics na gwikira uturo bwao ugwatine na kinya kwa anabao. Na neo maro aria arwa ana abanini bare gwikirwa anda na kwangaratanirwo uturo obwo bebanini iro aria rwithirite rukiarwa abonene kaunti ya Meru na muno kinya nterino ocha Nyambene na araendi Daktari Susan Muthoni ura ni County Health Promotion Officer agutariria ati ana babanini kinya kaingi batiko thingatiria mitaratara ya kliniki nontu ibakwithithania mimba ciao gukwigwa teenagers bakitha mimba no keigwa baina ndire ya kuthi seek for health services. So according to the data that we have, teenage pregnancy to 24%. Neno ikuona ni ati kere teenagers igana 24 bena mimba. Neno threat ne monoge community. Threat number 1, mwana wote ndako ya kliniki mapema. Ota kunenkerwa mwana nja nuntu atikweberewa. Number 2, no abange kuruta mimbera. Rato gweta ali abortions. Na kile abortion ye turuga mtu noete conduct abortion either eri influenced by muciari kana chorera tweta peer pressure kana mwene mimba. Na at the end of the result complication no arise either no rute mimba ukauma na njira na nyomba ya mwana kana ukarita mimba ukambulindi ukaura mwanka ugakua kana ukarita mimba ikarega kuma watuika intobiro tumiri bithuku ugaciara mwana and disabilities. Riu ni effect nthuku muno no kiwegegwa some community kwa tukiriunga tukethea twina ana baba inge bena disabilities mbingi muno na inu threat muno nontu ni gwa affect the general community. Ugu agituma mukana kiri ana barabomba kuwata amimba ati batikarute mimba ino na twabara bukainya twana twenu na skati kana banjire kwithaithania ni twabitagirite nontu mwana ukigwa kiumia ni one way kana wone mtu akideriva mwana already akwite na ndio sambi challenge kuyuba aba mama na botwebera wewe mwali akugia mimba mutetherie kuya kliniki mapema na kainge nontu ana baba no ithagirwo kinya aba cukuru na gutuma ntomo kiri arimo na boy gitarira ba cukuru baithiro bakithingatiria ana baba nikenda kinya bakubeya mataro na muno nkoroki kubairi boy gaiba kathingatiria kinya kliniki bari cukuru wogu tuko request alimu bakiwa be na ila twetaga counseling sessions kenda tomba ku cancel alitwa kwa avoid sex before the time comes. Kumegebe North, Peter Nicholas, Chabari. Mubunge wa Ekuru ndene ya kaunti ya Meru niwe Elizabeth Karambuka Ilemia nethiritwo akiuria Ekuru kwithirwa bagitonya ikundine bubuone kenda bethirwa bakigunika na kigina kia ngabara nkurukia ugite ari na mubango jwa gukiria nthuki mbithi na mataro jegie kwambiriria biashara cia nthi. Hii grupu sija wakuta au nimekuta. Habari mbitha ndina ya mbeca cia ikundi bia Ekuru na gitumi kugo uu aciethera cia ku empower iciethera kwena cia table banking kwe cia gukiria biashara na rimwe antu bakaraba kuga karambua utike aturetera utu agathithia ende thina inyate uni no bisi ko ethero erugori working hours kuma thejere mwanka ya 11 Jumatatu mwanka Juma na inyare mo kenda kubona inya weekend no ubone no ntubakaro au ankwire Ekuru na youth ene mono para nkwigwa bende na murigo jwao ni youth no tubatu Ekuru waitu akurire bwega na twarira na bwega ende ana beto na bo batina ngugi nyabara bathomete bakathithia nya masters kainya PhD na iketu mdrari inya na program turatethanitie na Equity kuthomithia ntoro bomba kuthia kabiachara no kamberio ari ori nyathawe na chiringi ngiri gana no gure kabagiti karate kana inyandania tukamberia au na ninkejera au nkabo boost ko winku advice Ekuru please tonye ni kundine no tortera ngafe keja kueja na mbecha
mugumo momwe no mwanka bwethera gakundine na kundi gakega kena bank statements na kena inya registration ndaka nare babwana bakwa ankwaga inyora mbuga nuntu kiao kimbujurite na inkona ora bukuthangika na inya nuntu buraugire ibo thikirwe ndiragwererwe nuntu indrone bukura bukumba kwithuganiria na kundimandi bira bienu inya tukiuga itwete na heshima tutikathukia into bia ntu bangi ende nkuga ibwega nuntu bo tukiria mathuganio na ndi tubuthuganiria inya nkuruki na ikyo bukiuga ndi na program wewe kubwitana ura bukomba kuthithia biashara na ndi na ndaka nari over 700 ante kurikana figa yonde ende over 700 na bo ndathiria kohoti eu tukambiria kohoti ingi kenda tona antu bonde at least ibo karabwega angu ibwega nuntu nyabo support yenu ndemwe koro nde mami wenu mbonete support sana na wendo bo bwingi nyare burakethanagia ntero na nya muntu monkethia barambira mami to kwije we mami wetu na nku ibwega muno wa youth nuntu bo mpenda na kumpe heshima nde mami so ekoro okere ni okerie ni magoro please tonye ni kundine na boete au kenoru obisi kenoru kwetha kurugori Juma to Friday raijere mwanka 11 ujoria ni form wara kuona naru ukona rujo wara kuona January ukona February ka March kwa utogukorokerwa no temwe uteke mapendeleo tureta tukeja na first come first served. Yes, Deputy Director TS. Nabo agwati mbaru ba kithomo kia iguru ta universities ni baciumiritie na kuonania kurega kunganirwa kwa kumania na mathomo jamwe jaraja kwithirwa jakinenkanirwa ndene ya cukuru iji cia iguru ta universities aria baugite mathomo jaja tigutethereria aritwa kwithirwa bakiona ngugi ndiria barikia mathomo jao na gwikirwa nthumbi na ndene boritie universities mwanya kwithirwa bagitithia na mbere mathomo jaraja kaguna aritwa. I was telling the VC that probably they also need to think about introducing executive courses to the owners of businesses, because it's not until we reach out to the owners, the founders of businesses, and train them and show them the importance of introducing automation in their operations that they'll be able to create jobs for the young people. Therefore, the issue is we have a lot of young people who have graduated, but when they go out there, they still cannot get the jobs. But I think the gap is in the fact that the owners or the founders of industry, most of them are still analog. They don't know what computer science and computer information technology can do to their operations. Therefore, I think this is something they are going to take up. And I also think there is a gap in the courses that are being taught in most of the universities. I encourage them to ensure that they are fit for industry, and they are also fit for even government operations. Because when you go to the industry, these courses need to be fit to fit the departments that are there in the industry. For example, when you go to the industry, you'll find that there are departments of accounts, marketing, operations, production. So if you can have computer courses which are oriented or fit to this, tailor-made to these departments, that means that there will be ready job market for the people. This partnership started a while back, and we've done a couple of things. Number one, what has culminated in today, so curriculum review. This institution will now start offering a PhD in computer science. Very happy to have been part of the team that reviewed the curriculum, the content that they had put forward. They also have the master's program, computer science and computer information technology. And what is most interesting is the composition of the courses. They've ensured to lend ear to our submission in terms of how do we ensure that the content is, by the time graduates are finishing the course, they are job market ready. How do we reduce, when you consider
Oftentimes people graduate, but they stay at home because they are not, either the jobs are there, but the skill set is missing. So how do we reduce that? That's number one. Our second partnership with this institution has been training lecturers, which is part of the broader partnership we have with 16 other universities, both here in Kenya and Uganda, where we've trained 46 lecturers. So very happy that the leadership of this institution has allowed their lecturers to go through the training. And in keeping with the principle of you're only as sharp as what sharpens you. So the sweet spot is the magic that happens, courtesy of this partnership, culminating in curriculum review, lecturers trained, and also lastly, engaging students, such that they are fully aware by the time they complete their degree programs, what's a career path? Where are the job markets? What other additional certificates do they need? So that we want to reduce the 4 to 6 years where we have Kenyans or Africans graduating from universities but have not secured a job. How do we change that? It's courtesy of such partnerships. That's the future we're envisioning. Itana mbere kurumira nteto chietu nchokerete nyuma ya kagita gati kuraja na nteto nkuruki. So Mukonga mwari ari ithe wa Miru na Ngano ari nyina wa Miru na ndi Mukonga kuga mugongo mwana ari ngichiarwa twoku uyu no mugongo netha irari muntu wa gutethia mugongo igita ri ari keja na rethira mwana no mwiji kana no kakenye mwana ora bwa mbere etha iranenkaniri kinjara cia mwijukio mwega so ureribo mwana bwa mbairi au na ndi mwana ora nethaira aijak mathuganio ne jawe inyante atia mbetambuga ngania na mpurire no ntu bo iya bona no ntu owa ugira muchiari agakugarika endere gukinyanga na ndi kukaria kuria kwa ana rira bakuthithia menya igwato mokeja kwithira into bia mwingi bite kwinyangwa into bia tori bite kwinyangwa na ndi nkiaraia na mukuru mwambira komenjoe uwe na nte kugo u na buthu kwambira kwe ote kuona muntu murume ombi na mungwana no murungu na iki atomirie to man na ngondi chichi anta moidatu ambira rieto uman na satan ichi anta moi ingwane na nacio na ndiko ka ndiko tale indi kwegento mundu ujo ageraia kumbitana acho kambira tega ndene bibilia wone nto murume onde ora gwa mutegone so umite kire antu ba Unatafuta hoteli tulivu ya kifahari na ya kisasa ambapo unaweza kufurahia likizo pamoja na familia au marafiki? Basi karibu Kisimani Eco Resort and Spa.
Tunapatikana katika barabara ya kutoka Meru kuelekea Isiolo, karibu na maili 7, takriban kilomita 11 kabla ya kufika mji wa Isiolo. Utapata uwanja mzuri na mpana unaoweza kutoshea hadi watu 5,000 kwa hafla zozote za nje kama vile harusi na mikutano, vyumba vya mikutano vya kisasa, kumbi nzuri za hafla kama vile sherehe za siku ya kuzaliwa, sehemu za burudani za nje kama vile nature walk trails, ziplining, swimming pool, camping na mahali pa watoto pa kuchezea, vyumba vya kulala vya kifahari na vyakula vya aina zote. Kwa wale walio na mikutano au kongamano, kuna chai na vitafunio, chakula cha mchana, chai ya alasiri na mtandao wa haraka. Tuna ofa maalum ya bidhaa teule, burudani ya karaoke kutoka kwa Wanji the Songbird kila Ijumaa, Jumamosi na Jumapili jioni na mengine mengi. Kwa habari zaidi, tembelea tovuti yetu www.kisimaniresort.com au tupigie simu kwa nambari 0742 205 295 au 0733 570 530. Kisimani Eco Resort and Spa Limited blends nature with modern hospitality. Ngokugwata ugeni oringi kirinteto chietu cherutha mugwanja ngichokera na chionkuruki a biashara baria baritagiria ngugi chiao ndene ya thoko ya Chukana ndene bonanite kurega kunganirwa kwao kumania na kuthamithurwa kuma kiri thoko iria igwakwa kwa gitene gaka na gwikwa mikanone ya barabara na ndibaugite ni bagwita athara nene kumania na into biao kuthukanga ni untu batina ibanda bia kwenderia into biao. Amona kuthamithua thoko ni nene ya tauni ya Chuka akenda kunenkanira kanya kathoko ingi njeru na thoko imbega nkuruki wakwa. Aringi biashara va matunda na mboga thoko ni no bariuga no akabathiete na mbere kwa ngaika nyuma ya kuthamithirwa ramini nja ya thoko eno. Ana riu no metho ende metho tutikwenda gucoka gutu na tutikwenda metho ri muthomi ni auga gutie thoko eriku auga gutie na thoko wakorwa ni gutucireria gatucireria thoko na twamenye batugekara bakiaraniria na ndiki bandeto bariuga rukirirwa muthenya we munthi bareritwe kura bakwenderia ramini kura bathamithirwe gukethirwo gukwimbo akenda into biao bitikaombe kuthuka hindi gukira muthenya we munthi bararikana na mugaru wa wira ne bubu tio endelea twarutirwo kura ndani kura antu mamarigiti marabirirwe tio tutena guntu gwa gwikara kwega thaino tariu gatukurirwa ne mbura tukiaragirwa ni riua riu igoro tukenoka tio turatwekira tukaimbirwa abo twimbagirwa tutaimbirwa tugeca kirauko nyanya ni ronje itongoro ni ciorire riu tanda ithibire into ciakwa tukonagana gakambisi ne tukwimbura ko atikeria ramini ndethira gutikwimba into cionthe ni mburire mwesimu orenda mbire kana gaka gwakoko kurukie kurubaba bariuga ngavana muthomi njuke itaka kubathura nontu netire barabange bambari ya marigiti thokoni weno na nkinya ko banenkera abantu wega igagukara na kurutira wira indi bointo biao no akabi kuthuka ntugo gwa ntugo bakithiaga achara ya magiri na magiri mambecha antu ba marigiti na matesiri matwerie macira gwa kutha 11 mali angwache mali anyama no amakinda transport angiri ciele kama wachimiwa wewe wanagira gutwetaniki ni twenda na tutwetwa nundu turia tutamotani riu ni aende na twirerwe rie twambita kwa metho ninkwenda kumia metho numbita gwari kati gucuri kanuntu wetu niki gai nwaringi biashara baba bariuga ibambiritie nkuja ninjeru nendia bamboga na matunda thokoni no barabendagiria ndukani ciao cia mukomboro bakiugaga rira bakwenderia ramini kaba kubaingiria na marori mao batikuona guntu wa gupaka kana nkinya guri kumba kuona guntu wa kurugamia ngari atwirire ne tutua gwekaraga ibandani twekara ibandani antu mama ocero magasa makendia makabewa mathaa na tutokatigwa tukendia mwesimiwa tuyo tukothenera ibandani tuukia mirigo yene ne tose tukaukia mirigo kire antu mama ocero tugacioka tio tukale mwane kuriba ne gutwika ati antu mama nduka mategureka tutandika twena thayo yonthe ne matinda kunya kutuga ugia anga tukumavingira nduka kutegwa no anatoa mundu kagura muka wa kaire utumbu kumubira kwa mukora wa mbere
ubati kumubira kongo mokere nyumba ingi twaimbirwa ntuko ciere tugicoka kuona ni twagaugua ni antu mamaruka tukirwa tutegirwe ni kwithirwa turi baba tukauria atiri katuyo turi mburite na murithi iguru ria mama monthe turachoana na murugamirwa tauni ya Chuka twe mwitua ndeiende tutamugwatithania nyuma ni turachigwata aringi biashara baba bagatumikirwa kiripotera Wero TV kuma gicigo mbunge gya Chuka gamba ng'ombe mbitagwa Martin Mugambi. Nkatho cha mwanyi kugwatanira na bautwikire nteto cietu cia ruthamu gwa njanga kwenderera ntuku njega Beta Maureen Kinya.